Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje vaš bat Sandro, dobrodošli klip ljudi. Danas ljudi, opet nakon 150 godina snimao video. Aj, 100 seri Sandro. Evo osjećaj da ste više navikli da mene nema po 2-3 sedmice, pa onda pojavim se, evo mene. Pa onda opet nema 2-3 sedmice, pa opet mene. Opet ne bi izvinjavao, ljudi, nema videa, ovo, ono, ajde Sandro, nemoj srat, već krenu video. Znači ovako, tema našeg videa jeste, čitamo komentare sa poznatih balkanskih pjesama. Sandro, kako je to samo dobra ideja. Ne ser... Uglavnom ljudi, pošto sam ja primijetio da na dosta balkanskih pjesama imamo jako dobre i kreativne komentare. Evo, pomjeri kameru. Imamo jako dobre i kreativne komentare, znači ljudi komentarišu, ja ne znam kako im ono padne na pamet, ali dobro, kako god da im padne na pamet, brucku ludi, sve. Tako da ljudi, hajmo da počnemo. Ojoj, šta mislite, na čijoj ćemo prvo pjesmi čitati komentara? Joj, ovaj batalj je brucku lud. On u svakoj svojoj pjesmi dođe kaj ja imam puć, sad će ja tebe puć. Šta mislite o kome riječ? A mili batan moj, mili, sa tobom svodim se na ili. Znači svi znamo kakav je spot u ove pjesme, znači na nekom ostrvu ljudi, oni tamo imaju neke girice, ima mili i tako kao. Znači uglavnom ono, evo par slika da ubacim, bam. Znači tako uglavnom spot izgleda. Sad uglavnom da čitamo komentare s ove pjesme. Kaže, toliko je širok da kad istetovira mili na grudima, zadnje slovo mu završi ispred prvog. Uglavnom šta je moj batak htio da kaže, jeste ovo, znači uzmeš ovako. Ovo je mili, vidiš ovo. Op. Tu ruka, treba obavezno imati. Puć. Tako. I ovdje kao meci, bum. Onda trebamo nacrati neke oči ovako, op, jedno, drugo. Kao smije se. I onda brkovi. Nebitno, to je kao brkovi. Znači ovako, kad mili napravi tetovažu. I. Ovdje završi I, kontaš. Šta ti nije jasno? Znači batan je toliko mršav da oko njega možeš napraviti 100.000 kružnica. Dobro, uglavnom skontali ste svi for, dosta pejta. Znači tetovirao se tetovažama iz čipsi grickalica. Pa znaš kako, ja prije rekao da se ono iz čungalungice, znaš. Sa čungalungicama sam se ja tetovirao, znači komplet ruk ovako, imao sve do bubrega dole imao, kontaš. Kaže, mili izgleda kao da prodaje kuvani kukuruz na vadi. Mili građen, ko skakač s motkom, samo mu fali skakač. Jel to ne kontate for? Jel to, sad ću opet crtat u Paintu. Sve mi se čini da vi moj batov niste men skontali for, tako da ću ja sad vama ponovo morat crtat. Znači batov moj, evo ovako bi to trebalo izgledat. Ovo ti je onaj jastuk na koji on padnu. Znači, trodimenzionalno, ovdje imaš one dvije šipke, op. Još sve dobro crtam zapravo. I sad ovo ti je skakač, kontaš. I on ima šta? Ovo je mili. Ovo nije zajedno mili. Znači kontaš. Ovo bi trebao biti mili. Ali zapravo, samo ovo je mili. Jer mu fali ovo. To je skakač. Koja je poenta ovog videa? Mogu vam reći, postaću Picasso jednog dana. Boga mi, ako hoćete video na temu Sandro postaje Picasso, ono obavezno pišite komentare. Crtat ćemo sve u Paintu. Kaže, da li samo meni ova djevojka liči na muškarca? Bravo, vrijeđa ženski pol. Joj, šta sam pročito upravo? Joj, evo, biceps. Joj, nije dobro. Joj, šta sam pročito upravo? Kaže, ne zna se ko ima duže brkove, mili ova ženska. Zeli sljubiš curu, a ona sve ovda brkovi, znuj, joj se uvati ovako. Jesi gadan. Mili ima tetovaža više nego što ima zaposlenih u Srbiji. Pošteno.
Izgleda kao onaj lik sjedi u onom kombiju i traži mašine, stare akumulatore. Ovaj mu ga je šuknuo, znači. Nikad ne spava kod mene bi da prespava. Mili ima dormeo i mrežu protiv komaraca. Ja na aplauz za ovoga momka, znači svaka čast na kreativnost prije svega. Obrve mu bliže nego ja sam u ubistvu. Kaže, govorite šta hoćete, ali najbolji dio je 2.27. 2.27. Kraj pjesmi. Da, uglavnom ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, ja sam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno znate šta me činite, ostavite like. Ako hoćete da čitamo još komentara sa nekih balkanskih pjesama. Tako da to je bilo to, mi se vidimo ljudi u sljedeći klipu. Ćao!